салом алайкум бародарони азиз. Хуб омадем дар дарси наҳам. Яъне хиракуни градиент настроени нормални. хуб месозем як пеш аз сохтан аввал ман як градиента нишон диҳам. Мана ин хел градиента, яъне дар фотошоп колордроф яъне ки ҳарамсуда кор карда бошед, ман хел суратҳоам хира метавонам. Мана инҷа кодашо навистаги, яъне ин простой шкадаги ва инҷа чанд намуди мана хел сфера, яъне кругдаги як кнопка, ин градиент қатергаги. Мана ин хел поли гирд ва поли якпара. Инҷа кодашо гуфтаги. Инҷа код зиёд гуфтаги барои ин бигем раҳгум назанем дар ин чиз. Инҷа ман як чанд намуди ина мегӯм ҳозир, барое ки ин дар ман нақша нагирифтам ин чиза. Мана иношти муҳим нест, фақат инаминаш, яъне тире кардаги моз навистаги, бо тире баъд ҳамон тегаи чи омаги, бо ҳамин хел тире кардаги ок навистаги ва рафтаги. бо ина веб-кит навистаги, бо тиреқати ҳамхел. Инҳо бачаҳо веб-кит аз браузери Chrome аст, инаш мозиш аз Mozilla аст, инаш аз Opera аст ва дигараш нест. боз аз Internet Explorer ҳам аст ва Safari ҳам браузерам ҳамин хел чиз аст. ин чӣ маъно дорад? Яъне ман масалан Opera дар меистам, ана сайти худам мисол чӣ хел ки дестам, ин чизи тайёр, яъне градиентқа тайёр кардаги оз дохили ҳамида кодаш навистаги. яъне оз ҳамида дар браузери Opera Mini хушрӯ мисол нишон доистаиш. агар ҳамина дар Opera Mini безеб нишон мета, барои ҳамин бояд мо пеши ҳамон чизе ки мо градиенти медем, бояд мо бинависонем тире о точка бо тире бо баъд ҳамон теги ки мо менависонем. яъне ки дар браузери Opera хуб нишон мета. агар браузери Chrome да бигем хуб нишон мета, барои ин бояд мо веб-кит нависонем. агар ин чиза вообще нанависонем ҳам тоғри нишон метавад, но агар мо сайти конкретни сохтанӣ бошем, бинависонемаш беҳтар аст. хуб мо як 4 намуди градиента нишон метавем имрӯз. просто div месозем. div месозем бо id мақсад веб. ҳар як веб например бигирад $1, яъне $1. баъдан дохилашда ҳечи намекунем. хуб дохилашда ҳечи намекунем ва амина ба 3 карат зиёд мекунем. ман 3 карат кардам. инҷа $1 кардам дар кор, баъдан ина бар 4 карат зиёд мекунем. бар 4 карат зиёд мекунем. мана ин хел 4 блоки div тайёр шуд. хуб дальше браузерда мекунем. якумин мегирем, якумин веби мо ки id кардем, бояд id да чӣ бигирем? бояд обязательно решетка бигирем ва яка мегирем ва стилша метем. например пеша яга мо стил додан мо просто 4 тара мегирем. через вергл мо группировать мегӯям, яъне якҷоякунира нишон додем ба фикрам. агар нишон надода бошем, иншоалло ки нишон метем. яъне ин группировата. хуб мана ин хел, яъне мо сразу 4 блоки дива гуфтестем. 4 блоки дива ва охирашда меем ва скобка намемонем. барое ки вергл намемонем, скобка гуфтестам, вергл намемонем, барое ки бояд мо 4 тара яъне стил кунем. например якум стили мо метем бордер мегӯем. бордер солид мо гузашта будем ин чиза ва ҳозир ҳечи набаровард, барои ҳамин мо теги дарозӣ метем y. хуб ина 100% мегӯем. 100% ва боз ҳамин хел теги яъне дарозӣ метем.
HDHD. خب اینش например میگیریم 60 پیکسل. خب من آوازی رو نبرا وارد استابتسوی نویسنگم просто من обновить نکرده بودیم براوزر. خب دالشی ما میگیم مرجین، یعنی مرجین ما توپ آدم نظر داریم، منش توپ با تمام میکردیم نشت فرمانشت 10 پیکسل یعنی جدوش میکنیم. من اینجا خطا نویسندم مرجین من این خیلی مولده. خب انا اکنون ما گروپیروت کردیم همشه یعنی یه استیل دادیم. این چیزی بود که ما همش یه استیل دادیم. انا اکنون ما هر یک داشته یعنی ادلنی یعنی گرادینت میتیم. یکمین گرادینت ما این با بودی سر میشه یعنی بگراوند که سر میشه. یعنی ما وقتی بگراوند نویستیم و مخصوص تگی است که رادینت یعنی می‌نویسیم. رادیو ای باز می‌نویسیم گرافی. بعد از این تگ نوشتن ما например یکم نمودی کلر می‌نویسیم. من شل کلر می‌نویسم و ورگل میمونه. باز یک نمودی دیگرش. فقط رادین نویسم در خطا بشید. انا اکنون دیگر مود بودی در کار نیست یعنی بیشتر من این از سنتر یعنی که چقدر که میبینیم این رادینتی از سنتر. خب باز دویمش میگیریم. من پروسو کپیرات کرده تست میمونم برای وقتمون تست ترک برای کپیرات میکنیم دویم نموچه میمونه. اینش هم همین خیر یعنی اینش لینیر گرادینت یعنی تو توپ از سینی بالا میگیره. حاضر چیفه نشید نیم خطا گیره. Вот اینجا ошибкой як забудем que любой программист در любой профессионал یعنی обязательно خطاگی میکنه. به خطاگی یکم کس نمیشه. شما هم در وقت نوشتن خطا میکنید بعد اوستا اصلاحش میکنید و اگر کسی که کم خطاگی میکنه یعنی اون بسیار کار کردگی برای همین خطاگی کم میکنه. باز یک اشتباه دیگر هم بود که وقتی ما نوشتنده از اینجا نمیتونیم که سینی پایان یعنی فرتیم. برای این باید این обязательно درباره این چسبگی باشه. این دیم نمود گرادینت یعنی از بالا میگیره یعنی خب سیاه زرد و کبود ما میتونیم با اینجا باتون یعنی باز بینن که این یعنی از بالا یعنی کبود زرد سیاه گرید نداره. خب باز می نویسونیم دیگر نمودی گرادینت یعنی اینش سیم نمودش می شود. این نمود من کپیرات میکنم. من این خیلی یعنی گیر میشه یعنی این همه وقتی چطاقه یعنی این وقتی میکنم این 300 پیکسل من وقتی این خیلیش میتونم بینیم که این خیلی گیر میشه و اینش هم رادین یعنی رادیوس گرادینت یعنی رادیوس این کجاله گردوندن میشه یعنی یه مفشه کجاله گردوندن. خب دلشش هم میگیریم دیگر نمودشه یعنی چهارم نموده
چهارم نمود ما می شود این حاضر میبینیم معنی این نمود گرادیент که اینش هم یعنی بگیم популярнее все استفاده это я طرفش روشنه و یه طرفش تاریک از اینجا شما میتونید که просто با بای خیلی رنگ گیریم خب این بعد با افکاری دقیقه است نه با یک فونکسی دیگرش هم بینیم باز اگر میتونیم که امینا سه رنگ شده و میگیریم یکم رنگ دیگر نپریمیر سبز من وقتی میم یعنی سه رنگش کردیم با چرز ورگل میتونیم چند رنگ دیگرش گیریم فرق درست برای این بازی کردن میگیریم و یکم نمود ستیلی فاسون برای یکم بلاک برای یکم جورا میسازیم خب این به درس امروزه ما و اگر شما در باز این موضوع یعنی درک کار باشه بسیارتر بخواهیم فهمید و میتونید در سایت من در آماده بخونید و یا که دیگر سایت میتونید بریم خونید فرق نداره این نمودی یک نوع چند دیگر شد که من نشان ندادم و ایشان میتونید که در تاقوی خطان یعنی دیده آمدن گیریم خب این به درس امروزه ما تا درس دیگر در پناه خدا خیر